Faifekau mo ke ekipe a malo mo e tau to ma o e a koin ko faifekau fia te to ta ko pe hua fai kona mo hua fa ta oi ko si su kalaisi koin ho programa be mo e Kalofiama media ministry ka ko programa ma ke ho ino kiloa ko Manatu Melie ke Tupu'anga na as kamata ko ke programa ko ni mai na ko September ko feinga ke fai hono ta naki mai nga hi whakamatala tata while ke kau pioneer kamataanga is Assemblies of God ko ia otonga ko ta uni foka mna ke whakamanatu i sema ai hako sia e ta uni mango fulu pe super cola ai sis Assemblies of God ko ia otonga pe ia e Faifekau ilahi apito ke iki ko e whainga maari o e programa e Faifekau ni ke whai e pōtara noa mo e taha e kau pioneer o sis Assemblies of God ko ia otonga ko Faifekau Ahoia Ilaiu pe kuia ia e fia ke whai e pōtara noa pe ko e Manatu Melie ki he kamatanga ko lawe i pe ko ngalahi o si o i kai ke nau lawe na ko ke historia o e si pe mo ngahi mea whakaofo ai ngau e ko e lau maari e manu ai hoko he tahi wa ono pe mo e kamatanga pe ia e fia lahi ai programa Kalofiama pe mo programa ko ia Manatu Melie ke Tupu'anga ke whai po tala noa i he pōni mo tahe kau pioneer Faifekau Ahoia Ilaiu Faifekau Ahoia malomu e pa o whainga maari lau ko e monu e tāpua ke hai programa Kalofiama e pōni Wilo pe ko Manatu Melie ki he Tupu'anga. Taki kamata mo he ki fehu ko ni e Faifekau Ahoia. Malo. Ko lawe pe foki au ia nei ki hatahi e Tupu'anga Assembly of God. Ko foi sias ko ni ko he how for all. Ai nei taki mai ko tanga komisionari ko ko Lauren Larson mo ko pe me fisi. Fa tau mo ni whakamatala na utu tai tonga ahua noa September o e tahiwa ono pe kamata i ko ai malanga mo ahi. Pea koe ului mai whukia tamaiki o kamate koe whai siasi. Ka ke ki kamata nge nake siasi ha o ho tupu hake pena yanga fe ho ului yanga fe ho hao koe ke siasi Assembly of God. Malo. Sabe koe kau ki whamatala to pe ke whihui koe ni ko mai pena yanga fe e ku tupu hake i he lotu i tonga pe mo siasi na ku kau ki ai. Kau ku whine e ki koe hao me ki mochi si i hapai. Sai koe mo sisi kau pehe lahi wa ha ano ka koe ki kolo sisi ai koe mea ko pehe sisi i kolo ko pukotala sai o gui ai mui toa pe koe mo ha ano pe pukotala lewa pe whakakai tawakina sai o koe mea ko whita ano ke na tōpu hake ai koe lotu ia he koe mea mahu inga ta hea ki kolo koe ni pe na ko tōpu hake pia uia pe ola ke pia tau hongo fulu ai pa tofu maki tonga kana whare peo i tonga sai piau mo ui lotu ai pe i he uesirana pa koksia sia uesirana ko inga pea na ku mamahi au pito pia pehe ku loto koe pe tahta tau se uesirana ato tala maha se skehe o se o tua se uesirana kia te ao sai pa pehe po hiko i tonga au peo ako ai ako teo he se uesirana peo au lage pe ko i loto i te tamatonga pe au alu ki toloa o ako ai toe a singangi e ku mamahi a siasi we siriana sai au ke tau tahiwa no pe au hu tahiwa no ono nima pe au hu ke Tupu'u high school au tau wai ai kuat pe Tupu'u high school mo au lange tahiwa no ai ka komisionare kanu ke lau ki ai na wange tahiwa no Piau tuku piau e awa toa kau al paspe ke mau koro te tau na toa ki mua i ko alwe aha taha kai aha koe hoko mai kau foki mai pe hao hoku kau mea hea ko koe foha Faifekau ko Paula kongaika ko sosaia kongaika hano hingoa na mako loto whataha pe mua na nau Faifekau wai te nau hiki koe ki he maa whataha pe ki tolo awa koe hai a saia talmai na ka tama koe, whai lotu ia ke he mo tau lotu i toloa. Ka toloa e ka te ki hila ki he tohi mo ua ki tau, koe hanga ke he. Te ka pote te longoa pe ha, ka toa koe whakalonglong. Aia o ta tau pe mo mea kou maheni kia e ku mo ui he seswesiri ana. He seswesiri ana, ka wato e nofo ke he pe kai whine he pa kai tangatai. Pe kai ngatai, pe au pe he pe tuhol pe areo matupata e ha taha ki tamasi pe ha o hanga ho sai ko mea koe na gongo ki taha tau mai saia ke te au malanga kau tama ne po i he tungi a ke te pea ko mea koe na kuofo taha i ko pe maa saia
tala noa ka tamane po mo kau agelo. Pea mo si tala noa mo li whauia mo isi mo tō masivi. Mo ka kau pera Faifekau. Tai ko li fia Paulo ko mai ka. Faifekau foge ko sa lo. Sa, kau tala. Ma fefe, ka matare wa ha ko saia. Ha ko ia ko ko ia ko ia me ke he ko ko bloto. Faifekau. O ko bloto ko kana ka ke tu pehe ha ke au ia e tu bloto ha ke o pe ki tolo te o malanga I tolo ko ke ia ko ka to no te ke o ia ha me ha ko to mai sai. Ka pihan. Na fefe no me ata mai. Sa mo ta ko le ba ta me pa na hiwa. Ka pe o hiwa fefe ta mai. Hiwa mo pas. Pe to ka ta mai ko e o fai malanga ka na hiki o na ni mai pa na tala no la to me ko angelo. Tala no to me ko angelo. Ka mau mo si o ka tama ko e. O si ma o sta no mo na to mo ko angelo. O ba hai. Ali ufau o sta no mo ko angelo mo isi. Pe mo I fare mi nai toko. Pe mo hai fo ka ta ko ia. Ko tama no fu ko lofa fo ki. Ko ia. Tama sai te ke ri aki anai o ke algi mo a. Ka ke no fo hen ka ke alo ta no mo ko angelo. Ko be o fai no tu anai tama. O fai fe tu ko kape. O ta. Pe ha tama. Teu pe ko ngai te ke rea tala no ko me ko angelo. Faifekau. Faifekau. Ta ko uhinga ke me ko speak in tongues. Te ko rea aki ere lo kehe, te ko rea kehe. Wow. Ha ko ta no ko ia, pe ta no mai pe ta pau ke alu ko o fana I fo o. Te ke fana ma la ngai pe he I fola. Pe he pe au ko ka pe ke ho si na. Os hewa ni ta me ka. Pe he ko to ngai o pe he. O ne me a pe sai. Ko pe ke pu ka tu. Ko ga na lo mo ta no. Sai ko me ko na ho ko ke te au. Ya e fu me fu o bitoia. Ma mo sai ki ka pe po ko ia. Ka ki pa ta ga ta mai mo. Na pe he pe ko alu fe. Ka ki to ya fo ka telefoni mo me ki ta ki ai. Ma to ki pa ta pa no ko fe ta no mo ka ki. Ka ki. Te ma le we po ko ia. Ma ge mo sai ia. Ta ko sai ia ko ho la ia mo no pi. Ange he ho la ko no. Ma to ko ki ka pe. Lo to nga ia ta ma fisi ai ko Moses Okona. Moses Okona lo to tala no pe ta o to ta mai ko se fine ai. Ka wa mo pila na fa me. Ke po ko ia. Ka ko si o ga de ge ha ka ta mai me to po as gulu asinga ma me di ma wa pe ko ia. To ko la ta mai ke fine ai. Pe ko ka to ha ko re o ta me na no ia. Mo bere sa. Pe lo to fai ko ta no o se ta mai ke fa lo tu. O si o ngoi pe au ia te ka wa he ke fa ta no ko angelo. Ko ne fai pe ko lo tu pe fo ka kau le wa ke ta no ha ko ta no sa ia ka ko ta boy. Hiki ni ma pe au e pa pe ha te mo ta no pe mo ko angelo ka ta no to. Ka ko se lo tu ta no to ia. Ka o fai a tu au ia. He le ke. O se le ke ia. Ka ke ko ta no ai ke ko mea na ko ngo ia te ke ngo pe he ta lo tupu ne o tu lo tu ha ke ka to ko I lo pe he to e ni ai au ki lo to pe nga dai ka pe he au ko mo o ni au pito o ko ta no ka angelo ka ko hono mo ni ne fokarea ia wia e ta ke la mare mana sai fe hu ma to me ma lo pito Ahoia mai no pito o vai ka fa ta tau ko pe mai report ko na fai ko e lo le laso ne to no ko ana o ne pe he ko to lai ta ka fa ma wa me ko ta mai ki ya ya ma hange ko ke la ko na mo itu bo hai mo ko ai ko report ko fa ka ke ko he ka mata ka tai ba no access assembly ko na ka mata he fa na wa Pea ului ko tamai ki ako ko kun salote ia pa tau ne lipoti ko po hai ko ni atere o kamata ko ki tala no anga ha kana Melie hane ko ngai hingoa malo pe ku sia ni ko na hiki ate mo wini ka mau ke mo mai na fa na ke na Manatu ere ilo ko na tamai ko na fa ngaku ma tulo na ka na to he kamata ko ia movement asenjo ko Tupu'anga high school we na mo iai ko ia ya ko tama fo ki na tuku he ako pa na uat na to pa na poa ko ya
no toli o afi tungi akeiti ka ve no tolu ai pe na ha o ma fola mai me a ki a mau tolu e Tupu'anga high school ka mata leva ma o muy ki ai o fi mai foku pe mo sante luhe ku a mere sami ai ku ia a pila na fa ka ta na ko ai na ka mo na muy ai pa mo ni ke ki ngale ana ngoaka ko ni en mo matu pe ko to la hi ko ka Tupu'anga high school fata mo sante luhe tai ko ia mau alu ki he te mau tu fata harema o ki kape me aho ke aho ai ko kape ko senta fo ki ai o lui pe ko tana ke fai ko hano tano maki ko ia o mo ui ko ia na ia ere va pe mo ko kape ko apia sana ko matei ai na ko foi manga fai ko ia pa ko ke to pe apia ko ia ko fare na ia na alu o ai ka framisnare o no fo ai no ko ai pe na e o de ka lui ka tau de fito ke Tupu'anga high school ia mo ni me Sandelu pe mo ni kun salote pe mo Tupu'anga high school ko na to lahi lu ta mai io pe a e ga nga tai to ia mo ni pe me ha ko ni me ngai ko si sai ko tonga na no ana tu ina wa tu ba tolo o ki a tere tai lahi ni no fra mai ma malanga malanga pe mo ta no ka ki no to pe sai mahal ka ai ka foi whakaaki a ke e kamata na e lahi ni kamata he tau tupu ia na o hawai koe tamai ki a ko mai kolo o mai whaka e Maria e whamatala koe a lasoni e whakamatala whaka koe pe mo Liu Fau pe mo Israel tau kolo pe mo Thomas V e na wa whanga i kape maha koe me ne Manatu o nau whema e papiteso haumare maa ono ai na nau whikai e ko toki hiri pe nau tari ko asisu pe aku announce te e whai e lotu make he wike wike ko no ko ke papiteso lau mare manu wa whiate kau tamai koe ni o whatau mo ne reporti he po mo ni te kana e lau koe po tua pore lulu pe a whai pe whakai no hino hini whakini manu papiteso pe he lau mare manu pe ko ne tala noa ki he ngau e lau o kai ko sias Assembly of God ka to inga ka ko ngau e lau mare ma ono ni o puna i ko ai afi pe a pehe ki he mana mga pe pa o fatau ne ngahi report ko ana ko fana wa hanga ko moto ko ului mai pe ko moto le na o lot ke mahaki na to atu no me ngake o tua i tai ba no mo no fitu ai ta pe ko ya fi lau mare ma ne na ko i to mai ai ka pa jo hanga o fale e au ko ki hanga o pehe kai ko Assembly of God sai te pehe ko Pentecost amen ko lau mare ma oni ya ko ki filau ki lo ta ko ya ko a ko eni ani tau yai pe vo ke ni ko spe a Pentecost ka ge dia mo ko sia mo lo i mo falta ke fo la tua te tu ni la fo la amen hamea na ta usi ai pe ya wa tu ke ta wa no o ke mo Paula na ka a Pentecost ka go yo la ta ni as he fo la ene malanga a pata so he la mare ma oni pe mo ene al ke ka kai ko mo baptizo i lo mari kai ke mai ma to pe ko sai ko to nga we ko hana tahi wa o ke mai ma to le ko pe ka sai baptizo la ma pe baptizo le ki na to i lo mari ma no a Paula na ka a Pentecost pe ko Paula ne lo ke o se ta wa no a to nga ma tahi ma o se ta wa no ko baptizo pa ta mai to ne fo la pe na na le ke o hange to pe ko me ko na ho ko a Pentecost sai ai ko foi ausia o ke ho ho pe ka re wa ke ta ore he fe ma lo ko ya sai ko ki fita no pe na bani ko ma he no ko ga te au ko ka tama ko na muy pita mo se mismo sio mo hai fu ka to ka tam ko to ta na muy asisu ka we be ka sitasi na muy asisu he ta to mo ko nga ke pe ka ne tige no ma na ta pa ka se lo ma na na to ke ma hui a Pentecost pero tu ia ko a Pentecost o ke he ni a hon hallelujah ko malo ko ia ke o mai ke malo ia na ko siria na profeta ha ko sai ko ngai ka ko fo ia oi pe ga nga dai hang ko vigilani ko porque mo ui ko hai ko ka tanga ta ko ia ko Faifekau me
ko me te dau pena hapu sai kamata le hang ko lo pe hoki a jan nai kamata le ke hanga e Ahoia pe I kai pe ke to tu ia we ke tala mai ta o ku loi a me ko na sai ne u ki alfa ya ko I baba to tau pe ta I to loa kana ke ko he alu ke u me nai fai mo ha fa fi mo ha o a pe ke alu o ke ha to fa hinga me a ke lo ka ke ka ko tu pe na ku ko pe fa hi ki ho ta ki baba le baba o alu ke ki ko vrem ta ka sai ko karis fonua na ia pe ola tu to fetong e vriam ai pure le va vriam siu tapu pe mo mai fi sai pena a tala vo ia na mo fa ya kwata pa ta mata ko ma fu lo he ka ta mo se va hai ko hai ko ta ko ia na na fa ya kwata I va pe ia po mo son tayala aya son tayala po ta ka ne ala son tayala o fa matala no a mawaya ki ta no fa business mai ke ngou e mo ha ke uta ke ava muri ki hen mai ki nusilani ta no ko ia kau ta no tau ia sisu hai ta no tu ko ka ko ta ma tala no ma pe mo ta ma Faifekau na mo pinu pia na ulo pe na o pe ka ta ma ko la pi kai pe ke ko ma ta wa ha ko asione ma tala no pe ka ko ma ki pe to pe I pe to pola pe ma he ka pe ki de bilis o ma re pe o se ta o se no to ia ne puha pensionina fa to ha ka pensione li ke ma tof nanga ana ta fo o spe ko a ko ho mai kai ke to e ka o sone alo pa e he pe al ke Faifekau pe al sai ka to me ko ya ma va sone me o a ke if ta pa wow amen praise God hana mai na to fo ko ha me ko ho ko ko siana fo ka orien mo siana ka ta mo me ko ke to pe he hanga kan kong no ilo ifo kin na to riau ko inga na ku ka he ka fa mo we ko ta hi wa no ki he sia kai ko fa mo we ka ko ai go ke turi me sia ka kai pe perfecta kai ke ta ko me le ko na ho ko ule mo fa ta e vrem ta ka to ka fa ya o mai ko ya le ma vrem ta ka kasione ma si se le ko ke ma pe he ai he la ho ma tu a he o ha ke ko he lo tu mo mea ka ke ha ko mu he pare ko ui me la ko ui na mai sai pa ka ma tu hi fo vriam a ko ta no mo on me na ho ke me na ho ko ko nga ko fa na o vriam me ka min ko fa no ke no lo to pide ko ka ko me le na ho ko ya turi le wa ki mau me ai sai turi ka e ko turi mau me he po pe ko ya ta mai vriam Ahoia ka pa he ka ti ke fa fo ki mai ho le ko na tal mai fo ki ke ha ma to wa ta ne e vriam ka ta ki he kai ke lava e Ahoia o tala te ko mo pia ko lo to he kai ke lava ta tau e I ho lo te ke lava fa kai me ko fa ya to te mo fa feta tal mai ka pa he kai au ka u te ke ha fa fo ki mai poko ia tauanga atiola tauanga to foki taua ka tama ko ia o kore mai ke al mo kore fo mo le ka William ka ko tama Faifekau fo ka William ia tama Faifekau pito hanga tonu pe ai pe ia o fo tau ke oni ko piki ai koi ha ma William tala o tala pe alanga ka to ti tolahi alang me ka fa ia ko kore o fa mai ka ke malo to tang lo o ko fa pe ko le ta ha hen kako eni ko me ko ke ne pehe ke olanga o talange o ku hala ai patai se la mare manoli pe pakia pas tatau pe ga mate mo mo sai pe fa feta turi au sai pe kana o stalamba briam ka pau pe ke fa fo ke ku hala me ko ma va ko pe mo ko e pasi ko so da ya ha pongi pe ala tata mai lo se ka ke ma fa na ma dang ko a ko ke te ai matai lai ka lo tonga Faifekau porque mo ui ya mo ana time ko ya o sta u Steven ne ya sai ka ne pongi pe ave maki umea ki mo he walu tu ki hala ko ve hala
Si o tama ke fetu na ke mare ma mo sione. O stu ha ke mo me ai a so de. Mo henga mo ne kato me. O spe go ia ta ko fanonga mo ui. Na mafu wao fio pito mo ui. Ko no ia be na mau pakata pe tu po ai mo tolo. Ka ke. Fanonga mo Faifekau le va sia te kuten pe ke ana uta ki ma. O uta ko ia ave o patai so ai pe asion tai hao. Le patai so ai mo lo se e pu ke mo. Amen. Mo ui Ahoia. Ka ke talo me ai mo alu pe ko ki tonga ka ke. Faifekau. Ke ino ho pe I mo oni ko ia o a mai ai pe ki he ahoni. Faifekau. Ko ko toki ha o pe ki he ni o Faifekau Pentecost. Kana ia sami palu vigilani kapate tano ke to la yang ke lui ai mo tama ko ia ko mo na ma lui la lo pe mo to mi tupu hai ki hifo. Lui la lo pe kai ke to ia ha ko fe hu ia. Amen. Kai ke ako hono mo oni hangai ko tamata ko malanga open air I market tala mahu kai ko ia ke ke ha fare o me ko fu lo da pe Koi. na mau ke pofalaite ki hifo pong ma fu ma pong pongi hilwa pe sabi palu ia he fu mai ka he loto pasi mo me a hilwa mai pe mau hilwa pata he pe mu ka kai mau hifo pe na ka gare ke pa mala mau hifo ma to malanga ko he malanga o sia ta ke tu mai ko e ka faia ko tolo a me na to sio pe he mai ko hai ka ne ke tala mai sa ia lo to ma fai malanga ta mai mua kai tala no ka tama mo ka angelo ta ko ka fenga feta I ko ni tau fai Feta I ko fai ka ke pe ka pau na ko lava ia ko tu ka pa na ko ho mai ha ma pe te wai vai ko ke mo ni me ko ke ya mai pe ki ha mai pe ke ma honi he ahoni he ga be to ta ai lau mari ma oni he ko to ta he tal mai si su te a sai ke te mo to ke al kai ha o hok fetong. Ya ko hok fetong I ko ya e ha uia no fo mo ki motol o ta ke kinang motol fa nonga ya ko ki motol me pa to pe pe kai nga dai ya no fo mo ki motol ta na. Mari apito tala noa ho. Ka ta pe ko ka pa fu lo tala no. Amen. Ko ngahi ripoti ta ngahi ripoti mau mai he Kalofiama ia e aho ko ia. Toa te mana nai bia whakaofo. Pea koe taha ngai ripoti wa umai ke te au, nai hanga he o tua me anga aki ko I ka whaaki o Healing Ministry, I ka mataanga ko ia. Ana ku whakaeke ni a Faifekau a sovea la waki. Pea kaui he te lawe, tokoto ene whae, koe tari mate, koe mahalo pe koe fōfua kansa ate ia. Pea tang he kautoke tāu, e lau aho pe pea mai. Koe ne whatau mo ne Manatu, na nau sas mamo atu nau apito ya piso pea ko ya fia nge ko Tomasivi pe mo ko pe mo fifine ko Marieta apito ke te unga ako atu po hai pe ko ya fia nge ko ya o ku tokoto ta ko nau mo huang ko fai ko ai ko firma pe fai lotu mo me lotu no firma ko lotu pe na mo fai lo pe talo pe no lotu ka pa e mo ui e fai ko le whakafoki ia, ai tā foki. Pea maari e kala noa, whawhetai ke I hanga e o tua mea ngaki mōtolu, mo whai e lotu mai whaia so via o whamau I hei, o whatamu ne report, na toki maro loa te pene whae, I ngai tausi I koe ni. Tālu e hono whamau I hei, whawavua ne Manatu maha koe ono fitu na ia, I taimi koe. Ka ki I tala noa nge ko tonu ene na ke ia. Mona pito. Nai pe he, koe te tuku pe ako, ko mu o mai pe alu ke kata mam Pentecost. Koe. He? Sai fu tangata ke alu ki utang. Te mo ki na ke mo we. He? Ka ngo ia o fifi fa aku ia ke lotu. He? Pe ha pe ho la ka pe seti mo mea. Ko tamalahi pe seti tam ko singana. He? Na uluia. Pe tama ko ia na vela I he pa ai mama pensini. Koe. Pe ko mama kas. Pa ko ia o vela ia mo ne kita hine lahi. Pe kai ki ave fai to ta. Okay. Ka ko taimi ko fu ma to ki ma lohi au pito a hono malanga I koe o ku kai ha me fa ngata ka tua. Pe ka pau ko fai he o tua me ka to pe fo ia si su kolaisi o fa malanga I pe he ka pau pe he mai I hono ngai ta ko mo os boi ai I sai ni man no fu ma to lo ves fa mo ni ma he a we to ngai na hala me ko to pe I hono ngai ta tau mo ia. Tala mai
kuo. Ikai, kai kuo kui muia. Tala mai oku mu uiai. Tok fa moni ka pita ia, lot pita. Kai wa no wa ka veswa tolu fa. Lave koe ai, a pehe koe pita I hono ngai ta kuo. Sai e tunga koe ahoni. Kai ke ko malangena fai. Tunga koe ahoni na e pehe Ilaisia he ta walu ngau ki mua. E Isaia. Pehe I hono ngai ta oku momo uiai. Ia mai ki he o se tau fit no ki mui. Apita, atala pita I hono ngai ta kuo. Hallelujah. Amen. Si oku e ka kuo e. Pea tu ai whahinga tui ma whalala. Pea ka pau tala mai he whalawhala pehe. Ko hea taha tendo tau maki loi. Ege. Ko mea koe nai hoko. Ka mata ke umea koe naki laki. Koia. Mo uia singana, mo ne kita hine lahi. Mo ui, kai ke toia ha mea ia asima piki peha. Ko hono ui ngā pena, ma kehe ngā ne whaihe lau maare maare. Amen. Sai. Pea ikai ngā tai, ko whae a sovea. Hau ki ai. O si whakatā whare maha ki tai si pepe mate. Tai si pepe mate. Ka hange ko wholo kon tau lawe ki ai. A kou sa ias. He sāme nima ngā wholo mata ha vesta whake taha no. Ka ke whanau mai ke ngā lau ia. Lau ange epa ke tui tala mai he wholo ke vesa ka. Pea koe uhiko e nei ofa ke te au. Ko hai. Hataha pe. Ofa ke o tua. Whakau pe kui ai pe kai pa whokau I mua ke ui ai pe kai. Ka kuia hataha o ku ofa. Pea ko uhiko nei ofa kia te au. Ko ia ai te uhanga. Ka ne mai refu palomei se fitu ai. Whakamumui taha. Vesta hano. Te uhanga o whakaparei a kia mo I whoro. Sai, kake. Ka koe wholo ea atua. Ka ko tui au pito. Ka nei kai lau mare manoni. Tau mai lotu pe me katoa. Ka kia lau mare ia. Koe, ko mele o se ko lave a wholo e. Lave I he tawe he kai ki toi lave ke wholo. Ka ko lave ke umea wani ke whehu I mai kia. Sai pe. Sai. Ka whaia so vea o stala mai. Kana e peheni e mahina koe aku au hea tala noa mai nau tolu o si pe koe mau lotu koe mo ka push airi fia mo ta e tui me katoa kai whamu ui o si alat mai fulfula kai whakamu ui en I ngai taha sisu alo koe pa tala mai ai tala noa hea taha kai tala ni pine iki mo hanga mai haku mea kahi keu kahi ka mata ke whiekaia whiekaia Pea ange kai pe o sepa takataka ia, kuna o bifo kuku ofi ki patatai. Koi, lui. Ki lui pe hea, whakaukau nau tau rea, kane lui whakaseka hama. Sio whanua. Sio whanua te hama. Al pea nako ha uia, o mo uia I pe. Kai ke ilo ea he nai walungu futupu tau ki taimiko ia. Wow. A Melie. Faifekau. Toa. Kos kana ia e pea sovea ilo sovea pa monosiasi mo whanau mo kaya katona nau mamoma. Pea whai sovea me kona ki taumani nai. Osi pe ko ia, ko aho lotu koto pe, hawa sovea hene sariate, hawa mu peseti hene sariate mo whanau mea, hawe mei kolonga, hawe mei hoi pa noa pe uta. Na uomi kotoa ki he lotu na whahi akosingana. Faifekau. Toki ului mai ai mo peseti me kata mo ha peseti ki alu fata mai ne pia ke mea ka tama ngou ha peseti o sia ke mea pe ului ai pe Faifekau. Sai ko me ko mo inga ko ia ko mo one na aku na e matanga ta eki na ne eke ia pe ko Faifekau ange loke na mai Faifekau ange na ku alo to ki ai ta ku ia lai uhi mo lai ha ke fa apia ni tala fo o maua tu mo ka tama ko ni kita no gen ka maua to e o Pascal ka maua to ko tokoto tangata eki ko tala mai ke o mo fa ni lo ko tokoto tangata eki pe tala mai fa popo fala ka ke lo pe ko hinga ki ya ko ke ko bet ko ha aventa fo ka af ala ya ka pe ko pehea to pe mo ka tama Koi. Tu ke lunga. Al. Ko me ko sai ko nga ko. Pe tu e tanga tai ki. Ka ko o si popo fala ko inga ia ko ki te havala. Wow. Ko ta tarimate pe. Tarimate. Ko ne tu me na ko ta kai holo. O ha te ka fine ki mo nga me populu ia ko. Populu ia. Ta ko ku sai pe tanga tai ki o ne sai pe ko ia sai pe ka pe ma to ki ai.
Ko mau me ma tona ke pehe ma o ki he. E o to pe o si alo bi. Mama ma tol me. Hanga pe fa so be. Ke ma to a ma to ki ai. E to ki fa no mo pe me. Fa mo ui ka kato. Pe ga nga tai mo ka kai ke. E to. Fai pe ko o spia ki ma to e ke pe fe. Toi. Kana e o mana lai pe na fa he eki. Fai pe he eki mo ui. Ke a go tanga dai ki pe al leva no fo vai kolonga. No fo vai kolonga ka ko api na tu itala fo o. Ola ki kolonga no fo ai. O pa pe e o ato no family tala. Ai ke tau tu. Ui so ya na me ta he tanga dai ki. E ka ke to lo to e pe ke to sia. O taria ke ha ko angelo ko nga ko tala mai ka me fai. Hallelujah. Pe ka mo ko tanga dai ki ko ya. Na o wa he te au. Faifekau. Tala mai ho nau family. Ka wi dai ai ni to nau ki hen pin an roi si lan. Faifekau. Kana ka piku to ala si ka pe to ala ta si ki ai. Ka kana pe he anga me ko nai ho ko a ko ya. I ka ngatai, dai mo ngai mana ke ko to a u he balanga istau kolmo to masi vi mo me. Wow. I mahal ka fu me ko na ko te fai wa. Te fai. Balanga to pe pe ko ta mai ke uha ke tu pe sio ka kai o wale pe ko tu uha ia ka ro tama uha Faifekau. Ake ko umea ko ia ko sio ko aku ko pentekosi ko malo he pentekosi ko i mo malo he lau mari pe mo no fo ai sai ka ko fai nga malo ko tu fa papa o ke i heni pe Hallelujah. ka ko ai ho ta responsibility o ko to fit ta fa Tafake au os. It is finished. Sione vai tahi o vesto noa. Pehe si suhe klosi. Tani tuange ahono lau marie. It is finished. Amen. O kuinga koia. Ka ki toha mea ke toi niko i holka mea. Os. Os lava. Te ka pau te tau nofo ai. Te tau to aki hange koni pe whai a hanita mo hoa. Mo whai mea ko niko ngā ko niko ake iki. Ke mo fai te ko hono mo oni ka foki ki ai it is finished ko os ka o malolo ai me wa malolo ko ya ka to atalatu without the Pentecostal power ka pau he kai ke ia e malohi malo fai e mo ki te au fe mau ta foki ki lau mare foki lau mare ko mana ke ia amen na ko mo wa mana ko ya ka ko la te mo me ke Ahoia mana sai ka ko hono moni ka kita tano ai ko hike tau hanga fai ki ko hono moni le mo to ke alu ha o fetongi o to veveia ula ka si sui ka ta tope ka pa ke henya si su ka no fo isle mahalo te tau ai fera ta o ai kai o henya no fetongi ta oia the most important person ko tau companion ni ipa mani ako ni Holy Spirit te ako ni head mong tau tol ka ke me ko lawe ke ke tunga ko Pentecost te wiai Assemblies of God te wiai ha ka pau he ke baptize mo to hello mari mo to ma lo ko ya ka ke mo yai ka ko fil lawe na yang speak in tongues we te mo e ai ni te na tol ma be ka te talatu lave le ke Paula ai no lave ke nai lave a Paula pe he to lo Corinto ko van ta fa veselo wa o le ke he ko ke ilo hatanga ta bau ke ilo e au o tua ni afio to lau mari sai mana fu lo ta ba lo apu ta hoia fa fia e pota no ata mo fu koloa ke ma ko he ko fa o se ta programa kada fu koe te tukat ke te koe kemra ia to ia ha me akehe ia ha me aku ke Manatu ki ai tuku mai ha koloa ko lave ko to la ta si me pesete nai fitu nima ke hiva nima e jas assembly ko ia ko tamai ia te pepe ko tamai ko ha fare o ha fa nga ko naki ke nga ka pe ko si ko fonua to ya ha me o ke te Manatu ya me o ke fitala noa ko ke mai tu mai mu ha koloa a mana ko ke fa Manatu e ta ni manoa ia o si me no ti se ma ka ku ko ke mai ha mai me he tu ani mu ha koloa
mai siasi mo fonua na ko te a me o te tuke iki ke tanoa ke mla ke bakai me kia e fonua e honi malo pito mai whakamari skal be mo na hin whawhetai malo lah ke iki ka whakamari o sisu ke hoko ko hono ngutu au ke hoko ko ne mea ngau e au ka koe kai ke uma ka koe ke uri fia ke tala no a mea kone whai ke mo ui pe aku tau nofo hangai ko tala nai i aho o lau maari ma oni ko whea sisu o kuhe nima tau mata atamai ko hane ngau whai une hu fia a kau ka kai karistane ko tau pe kai ngatai pe mo mamani ko toa ko inga nai hau ko uhi ke oa na kai ke hauia ke whakamalaya mamani ka nai hauia ke whakamauia mamani ke ko inga tau os malaya bea tol talma i mu atama pe kai ngatai oa na pehe tako hauia i kai au pito he hawa taha au taha pe halapa mai matapa mai mo'ui ko sisu Christ toko taha pe aia ko hono mo ni te lea popoa te taha no toa toko lahe au pito ka kahi a ko ni nau whaam ko hame whai te talato peheni Pentecosti. Ko Pentecosti, ko hoko ma lau mare ma oni. E lawa pe hange ko loto aku ki mua, ne te malanga pepe ake maari ko nga pe ake fe mea. Ospe ko ya pa maloloa. I a ko ni ko lau mare ma ne ke feo mo ya he feitu ko to pe tala mai e folfolong tau mai folfolong tau e tohi ka lo mo ka vai valu vesona hiwa ka pau e kai ia taha lau mari o tua o ia anaia o ko fa am ke o na pehe ma tua ka te au he kuni o sta mai ko palomesi e ha to taha ko ia pa te hanga fai viang tau a ko ni fe ma o pito ko popo te taha no tau pe ka ko o sta si suki loto mo ui ka ko ke a ewa pe hange ko tama o se ta tol mo konga na ke te pehe, nau kei pepe e holo pehe. Kai o rewa ke nau fonu, a pita nane anga o whaka whisinga i a sisu. Hene peki e kolosipi, tala koe ka ngau ilo. O, tala pia koe ilo e tangata. Sai, kai o rewa ke ao. Ngahi ui ke si pe mei ai, o spe ahai e nimango fulu. Si ka awha o fulu nai tua sisu o ewa mong nau tolu, pe a o ke aho koe hono nimango fulu nau tari, e logi o lunga o ta tari ke hoko mai palomesi a sisu foi a hango fulu ko ia pe a hoko mai a o Pentecosti ka hoko mai a lau mare manani a pita foi a pita ilifia a pita nane loi pe whawhisinga a sisu ko pita e hange hafu toa to malai pe a lui futu toko whihafe pe a ko ia ko hono uhinga ko lau mare manani e kainga lotu ta tau pepe ko whesiasi o ke iai pe ko ha hingo sese ke ai ka ke lere hala to tonu ko toka te rinde to tonu pe a ko ino tonu ka kai ka te utalatu ka pau o ku masiva fra am ke fai moe ka ku hala he pani o lau mare mandoni pe hala he patai lau mare mandoni o fe ma o bete tau ilo o ke heni hangai na tano ke ane nai o se tau lahi ko paula nai kai kau he a Pentecosti ako paula ne lave lahi loko ri tō wahana taha wha lave lahi te pehe paula o ko whawheta i ko tua he veso na taha walu pe paula o wi kai hato i taha te rea ke he o laka hake te au pia ko tui whau pau ke langa hake tau ui lave ke loko ri tō wahana taha wha veso na wha o ko tō taha ne rea ke he he edifies himself langa hake mo ui pia ke tae maa tae nana te tau hange tau pe ko pita mo paula mo hai fua ka tangata koe ni Porque mo oi ko si ala te tatari mai. Ala tu mo Thomas vi, ala tu mo Istokolo, ala tu mo haifua pila nau fahu. Mo kautanga to ia. Ka kautanga na wili taki pe ka rewa. Ke io pe hange tanga ta kai ha kau. Se koni pe tol pe viha te tai pala taisi mo koi. O na tau hange ko tanga ta ha fai kai asisu. Ko ia e ka lotu he a ko ni. Malo na fai lotu, malo na fai mega toa. Ako en, pau ke tau fonu hei ka moi malohi. O lau marie ma oni. Lau marie ma oni ki heni. Ko whakafonga e tolu tahai o tua kone heni mo tau toa ako ni. Manatu i. Ko poponi ka te koe. Ka te ki ai, ke tāre sisu ki hau mo ui. Tāre sisu. Whewhena tāri talangi eki, whamore i hau. Ko yang hala. Ta whoki. Ta tau e pepe ko hape o whau mai ha taha. O, alu ki ai. Ke hoko koe mama.
alo kia ki hoko masimo whakaloto lahi alo peka sisu ka mai whalafolang tau he toa pita mai hanu pe lawa toko lahi pehe o talo e malangai mene wheo teke ha sisu sai whakatoa tua e ni hao ka mai whalafolang tau he uka ke whinangalo ke mōre hapu lau mareta ko iai whakaloto lahi ia he toko wa koe ni whakaloto lahi ia to whine koe ni whakaloto lahi taha koto alo peka sisu he koe ofa anga sisu ko koe o ke mea mai ofa anga o tua ke hawa sisu mamo oni o pe kia ke whakamorimorea e koe koto pe mamani whakawasi ake vesko ia sione vahe tolu vesta hano e nai ofa pe he ai o tua ki mamani ko he kawai iau kawai mea atama whai mai ai anghala ka wasi hau atama hano wā na ope na ne whakano ala tof pe tāne whatupu ko hui koia pe koia kotoa pe e tui piki tai te ia e oa na auha koe kai o kai tui piki tai te ia auha koe kai o tui hana auha ko tokateli ne hana ko whaam ke urea hata ki mon ko ia taha mate pe ko sisu toko taha pe moi kospeli ko fola ai o tua pe ko tohtapu pai to e mua tohi kohe pe ko fola tua tau mui anga pe ko sisu klaisi o fatu ke toko taha no to pe malo o pito na fufolo e urea ma malanga o kai mo ka tai o mai pe tare niti ke tangata ke ma fine ke ka ko eni tau fe tokoni agi pe ke build up ke me o lave ke a tohe mati wa ta no vesta valu he esi suene le fasi ke kawa ko ma lave ka pita me dame ko makate ka pe ko ka ko eni teu ko hai teu ko ia sisu langa hai sisu a hoko ko ia ko hai sisu siasi e kai lava e mata pa te si ko siasa sisu mo ika sisu ko to wai ko to vinen ko ke me mai o te ita ko ngai Faifekau ka ko eni whakalo to la hita ko ofa mai aki da to whakalo la hita ka to me alta sisu alo ka he mo ui ka a hoko mai pla a ke malolo ai mo ne lava paula ke ua ko rinto ko va no ni ma ka vesval mo hiwa ko fu am ke fai mo hikiat mesinoni ka mo feo hiko fehmo koe. Hiki atu meki whare kerekereni ka mau whihone. Koe ako tiki alo ai ka koe os ia sisu. Hiki ki ai. Hallelujah. Amen. Malo pito tapu ki no koe. O loki. Ia malo pito e mau whenga marie lau molu ke tapu aki ai Pōtala noa pe me whakai ke whai tahe kau paionia Faifekau Ahoia Ilaiu kau mo mea mai ki ai whatala pe mo e ki ne tātu kina e tātu toa pe malo pito pōlima mai i a koe ni whātu. May God bless you. Amen.